well won ya kamati enti wo ya no wa kire mo be ye jeje ronzu na said na papa ne papa J Bible na hwe and ne do the Bible say in case this woman is a political party, which party do you think she will belong to? Wow. Well, independent candidate. What a party be that independent candidate. Well, Eliazar Kwabena was offended that you know we are moving. What say? Mamia Kran Tabla, Mamia Kras, what you know, 5,000 and Chayon, more by Jack, I don't binti, or much of 5,000, would be one among them, and one film, and number few, and I'm say, what one cause one to me who now, baby Kurahunwa, more by J. Aquanono. Becca Thompson, was here, I don't blame her. Now, Becca, I blame wine. Shop owners, no, so man, yes, smart. You and also I could be there. Ohemaa ni adwene was it baby a box ni sise obi kotoa ne nsatimi kasika no wo mo anya smart ampa wo fa wo san kasika sa no udi si fom baby a obi ansa entimi mfanfira abonten wo di si fuma kan se wo fenka nani so nhunu wo hu aniwa na atwetwe na akọ ho tika nani nhunu no akọ akofa ayi na medin ho ya pa Davidson ya Anthony what a wow. Obi 500 million ko. Le wuti bi kan ya what a wow Facebook no so. Ase do Samuel. Hwe anya wo de anta wo sere. Sere. Blenda Mensa was woman pen anyo Linda. Onyonko ba na wuni nsa na ma kufu ase wo fa no. And wo se o che wo fa. Na wa hima ma yede. Ya wo busy ka kura monye. We so say what's oh my God. Sarah Nchimpo do say friend teacher. Sarah one day one day engine ayi cry news jingle cry ba no wo shim ne pen what do answer me. And when so at their mankind elembele was it this the most successful wow she we be bokro na wo Elizabeth Addison Lizzie was say young ho onyanko ba hwe do dey go for so was we a real talent we be back no business talent our calling this is calling but mo dey kire ma ba onyanko for na me ntwa ne ka nyina wo was we bayfo was we so Richard was ma me kronfo no wonya was I bayfo because when that pam to me nya smart sa di padu do na ye lenchu ana ka yende nana Debra Bekwen one you are a good commentator somebody mu a na me wrane football commentary what adwuma ni nyina wa ye bi pen ye wi ababo sa anyum na ama no wale ma yanku enum na ebisa no nkofo si twa ma mera da pa no but the hiane sa obetimi abo am ya ache no adum binti yi shop na wo adum kumase no 5,000 wa betimi abo am ache ni sheshe obegya kudi blonya wale ma yanku enum ra yo ye ko yanim wo fa na ye ko yanim no ye bo wa mane ye se crash bia ni dia ye de friend wa shama any Jerry Justice ababe todwa se wa hie acid e de agu ne mpena ababa so ama sesia make say ababa wa no e wo fie ha na ababa ni din ni Mary Nete ya wadi mfinhia aduonu nan Jerry Justice ni dia na wofo adeto no ye Jerry Agbazuga ya oni nu nyina te Ashama New Town na o kire se wo mpra twe be se mfensie nie ya oni na twe mpra no ase Jerry ma mempene mpra twe no so se bedane awade eno se so ma mempene so ja mintimi mafie a ya me pinido entifa ho na memfa me ho ya Jerry anhwe ase na nwune maame o se wo mpene so no so na emo mababa no eno wadi ni dem na kosam no ye se adwuma eda eseni wura no Mary Nete ewo fie ha Mary akwaba me pacha se wutie yen ewo radio so a na se baby awo no phone no ntumi nko Facebook a pe obi fichire ne kokogina na hwe TV so na se u phone no so ya smartphone a mesra wada ko Facebook ANGEL102.9FM sisi a baba awanu nie mo pacha se wa pira ama sabi ohia so nti enka kura ba ne ho sanse wontimi mpo nko hospital Mary ebre ban na abamu edi wawusa bacho 1 month munie 1 month bosume ba kumunie wonne no tena ya che bacha wo ye ne dan ansa na montamu tete bacho menye ni shi ma wano so kakra ma me menye ni shi ya wo ho no no
na ne maame se o mpene se me ne betena na afen so se me ko adwuma na otete me saa bedufi na me nim so odi mechi se otete me interedrum me bi kwa me kwa so na me pastors mo ma me na ma no abeji na ma no wo phone ni so ma wano enko we microphone abeji na ma no wo phone ni so na oni omo e ka santi me du aso no mo mi abena wakofa no ofre no oni e kasa sa na nti ababa wati sia no wakofa be ma on trust to saye kwa yen trust to ena mesi yo mat nti e wo wana mesi Jerry address mesi minu yen kwa umami ho no usi debi umami enche na minini mami hia wo kwan so minini mami hia wo kwan so no mi chia no wanfimi ena okoye na meso mi koye nti echire no ena me frɛ Jerry say ma from mami ma ho mami sisi a wo kwan so enyo na oso mami atu kwan na na ena osia ni mami atu kwan na mesi ma hia mami sisi a mi chia no wanfimi ena osia mesi mini na agina oyarida Accra Hospital nti me mesra no ena mesi minti me mana menu ye ni hobio nti no kwakacho mami no mesra ena osi you ati nti osi mi majano no 1 month wanya broken heart no oda hospital nti se sadia mi mes wa bo fi nti mi mesra no ena mesi minti me mesra no osi mi meya nkwan ma no ne bibia ena mesi minti me mind wo ma no wa change ni voice e dia frame of phone so say mini na aja na nche na makofa be ma na nti anka yo no obetwen sa 1 month ansan 1 year ansan wa fa oba foforo nti ono dio ontimi nyesa ena mesi yo mate nti nche na osi mi ko hia no okwan bi so ena me frɛ me sister na wa ha sister onko jami nti girl no se me gini ku nti me hia no nti yekodru kwan no ho esa no ni voice se oba wanye no ti se be ma nyabotre na che se obi frɛ wo eti se oba e ka se wo gini kunu enti be hia no e wo junction bi so ena no sister e ko ye mpa chan nti yekodru ho no no wamba ena mesi ya bedru so si me hia wo nti me ju ku nti ma bedru nti yekodru ho no no ena me friend say brai so si me ju ku nti bane hia ne ye hu ne beka nti yekodru ho no no san friend me say me nyu obi na enam ana ena me si debi me nko na me nam ena osan change baby a me ba hia osan change say me bra me hia no wo edua bi na se ena me si onye serious obi ji wuku na ni nyina na ye oba voice na no wo kasa enye Jerry number na enye ni number change different na so the number for ne free eye se oba mpa chan okay nti esa mi ko dru fie no ena mi ka che mi sister say ni say na boy na yo nti mi sister put voice no voice we denye ni pa voice na toy bi voice nti mi ni mana ena mi si mi ni because send your hear voice no mi so mi nji obi ani kunye mi ni obi ani ho no nti ada na ka say nti we dey yen twa ni tia nti breban eni onya wo a ode acid ne gu so na me free jume mu na meba enyumeti say 6 to 7 me ba na o tete me wo bi nchen ena me pie yepe ena o hwegu mi so na o she patakali black jalabia black ena odi eche no eshenity producers ne brow ye de acid ne gu no so a na nani no asa afam no me semmo fanto we ne so mame na amansan enhwe enti ababa wa yi a wo hwe no ewo TV so anasa wo hwe no ewo Facebook live no sede nani no ayo no anka sempo de ya bandage nti wo hunu ne yie ye de ne pictures bra ye de acid ne gu no so ansa na ye bandage no to Facebook am wo hunu sede nani no akwakodro enti ya ndi kan won viewers no say o hwe na wo ye nipa bi a o suro ade a hia na so wo yam ta hye wo na be tesa ho a wo de tie commentary no ye describe na ho emepa ho asem na ebetimi aha mehwe bi ababa wa watifie wa pira papa efi nani ne moma so fa nanim na se nani bankum no nyame afafia nhwe kran hu na de bio sanse se enokra nya infection mebo a
emne ne basa so ne nsa ho kofa ne yam ne ne nofo so nyina esa acid no wansusu acid bath wansusu amfa mu ne so enti ebra wodi pie ye e wosa wall na chi no de na si wo ho ba cha me pie odi go me suwe na me pie no afi de na me ye dede ena amafo ba na obisam se boni be na maye na msi mi nye ne boni bia yo nti mi ye dede obi anso mi mu omu je na omu hwe mi ensa na matade na mi hwe ni nyina atete mi bibia atete nti mi hu ne ke na mi de dwane ko fie koka che mi brothers mu se ni se na esintom family to taxi mu ko community hospital yako community hospital no omu so de bibi gumeni so na omu si o omu timinti yanko 37 yako 37 so se omu ni ketenti no yanko Rich Hospital ena yako Rich Hospital omu so makoye ni ombetimi aye na omu si omu so yanko koli asana omu di yako kolibu nti kolibu na mi koda yesan na afede omu di mi befi omu di mi befi na omu sinti no ti se no mba mi surgery ti surgery no omoye ba chamu nyanya ti se ni nyina ye kulo black na wo so nyina ye kulo wani no mi ha nyina kafra na obi busa question bi ewa ha Helena Asarbedi akon was say if you are not dating someone's husband, why did you put your life in danger in the first place? Now Kabi be say obi fra o say wo jinukun na o ye say ene wo kwa kusia no nti ne obi aba Facebook obisa no say eyampa na say enyampa no o kɔ no o fa obi kan ho say obetimi mehia no na ama wa dwunum say bia obetimi adi ubone de na wonkwan kɔ ya wo gi nipa ne di sa esa no minjo bia ne kruma de by the way all from na ma like esuro bisa na wi ase di na ma esuro atomi so nti ma ka cha mi sister say onko jami e mi sa no mi ntimi nya hwe nti no mi sister ko jami a na ye hu ne ebeye na wo fe enye saa da no mpo ene ehia acid gu ni so eno ye mfanto ho a wo ye kire se mpem bebre no abamu anu ye se one no nko abehia e wo ba bia nipa ni enti wo ye ne voice etese oba e kan saa asem no okoya ni sister hu se da bi we ye auto voice enye nipa ene omu fi ho osan ye foforo mo mo san kokohia ba bi ehon so hu se oni obi nenam no wa ama enti ebra wonya no ne ebra na wopon adwuma a wo kofie ofre no no nko a wo nya no no on report ma please oh debi enti bra wonya no ye bra no wapon adwuma a wo kofie enti eno ye mfantom a wo de kire empendodo a na bamu ano epese one ne hia ya wo no wanko aha enti sesi a meka sei ababa wanu ni enti mokọ kolebu no ye sesen yakọ kolebu no ye sika bebre na ye sei sika bebre omusi minjari insio na mefa inkumbi omu trauma na ye disrasra so sa ena black ni nyina e free so they say black ni free so endra yakọ ye no omu san ko ye dressing na omu si se na ekro no ti na nya dia ebewu inte acid ekro di enwu ni ntemsa inte aje omu ye surgery na je so mbe pa me hunam ni bi na mu de akata so sa brant no ye say ye hu no ache no mpacho ko police station omu nyanye omu worki police for nya hu hwe ana se omugu so a omu hwehwe na ache no ye ko police station ana ye ka kire omu sinti because of election intia nti entwen ansa nti sisemre no omu si election inti this area election ansa na mahwehwe kratch na ohia acid agu so na che no mpacha na e free so to acid agu so no wahunu biu mpacha me unu maintain nka ena obi so fra ni kache no se ni se na esi nti ebedru me bi no afra me blast me bla ni nti sa na de na esi ana ntina me bla on fra ni bi mu ana nti ono ni ha se watukwan akọ baby ena o kache ge bi na ge ni be kache me se ni se na Jeriaka ena pia ni kan se anka enyo no na ye ya oti ye no anka wa badi dada nti mo bisa no ama na ka se ono a ba cha ye bisa ni
ayi wisdom Alonso was say nyame boa na police for so no mu a we dey nka an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ye hwie acid ndi ngwa branch no so na hu nyina ansa na de di akire bia waye na hu se da eno omu enya no enche no eno na ya pa enti sesi aye ka say o problem pa ne say se me problem ni se ma wa no so kakra ma se adofo be boa me na ye ko eno hospital honum no am say omaje 70 million. No, mo dia your surgery. Start said. Oh, simple. Kafra. Yan so ben de ista. Baby every them say this awusom na obo ano. Mo ko hospital ho no mo se say. Hospital ho na ye ko ye no. Akwa say sisi ano, si the bia 3 days bia was here mbra dressing. Every 3 days bia so nyame ni ma no kware yenso enye se ye wo bi kra wo ho ansa na we abetu ye ti e modi bo a na ye dia bedru bebi a ye dru 3 days susu bia ye ko dressing na or 200 every 3 days bia make no so by day no ye nti no ye adwuma ben ono ye adwuma o bibi o mo ye tissue ni toiletry ewo nti eba no say adwuma ye fo no so be so ye mu kakra ebo aye ma ye so kakra ye wo no ye de so share because o mo so be ni surgery no mo say e say picture na ye ready ase de nani na ye abra na ye dress ye no enti me show yo it is yes say the picture no aye no ye de to so a e be ha adwen mu odin dodo say the ababa wanani ne nofo ho ne nipadua na ye no Eden, yes, I to so Facebook be strike here down. And now I was say ye detail. Now was the abandoned no, Shani Yamuha said we have cotton I dear Shawan more. I was say a child said in prayer no is it here. It's in a surgery no almost say yes same. Surgery no doctor no e catch me say ye ba yembe deposit 50 million but on June this say one no yensi ye hunu yembra na yengu sumbra address ni sa kopim 2nd February no si address no so yenya huska ama set one day crop say day crop na yenye address ni ya edemu ho nyina wontimi ntina nkola no mo nyina wontimi ntina ya tie ne atiefo ate enti mbati nka na montwan ye waye enti ababa marinette 24 years ya wakotwe mpena twemu kabo ni pra ene demdie ene se ene wadi demo a surgery ye kwakoye no agye se adofo ebam enti sa efiewura eya ahadwen enti na se de akwakosie no yegusunsu se onim abamu ano a wo se ne san name ne de san ni din agbezuge agbezuge baby a hye bia ye se wa enti fu anim brasa wo be ma timi to aseda ye be ma na share problems NDC amanyakuo no ye ko ensamfoforo so a omodi kan at electoral commission eye omemo abato adwumakuo no omato mo last warning say womonka hunu say 7th January tetekotie he ya so say ene cry say 20 ene 23rd na say akabe say 2 weeks na say de edi ne besiso edi ne siso enti womo anya ne ntantantem no mo emfa JDM besiso na JDM na we ne no omunya de womo chekire ho no ante sa demonstration atemu sa ayi ma mission mensa wonye ne sa enti demonstration to aso we ho na mo hwe no ama chese ho just ko ni wankasa ekohwe ohuo abontre so tokuro biamu kwanam mentamo enkofo dachi kiosu achi kiosu mu gotachi ayi legislation just ho kuro mu ni nyina da adani gong demonstration kwa na mashasha motion we say this is the naked
let's just say practice we no church reba no this is naked that's a chrono we say chrono about the ja every touch nye bi no who ja bless that's a JDM na ja bless no justice must prevail na dia na what me say all die be die no mahama no peace was it a temu sa all die be die say e was say ye ku omu nyina na say process for the water can or the nsuohye ne ayi tear gas near bullet life one bi ebe show mu nyina se a so be it jesu ma hu se mahama atia konwa no so o mani abre papa eti de mo hunu no ya se abrafo bi na pentipeti wo ni brenko a ya che se wo mo che se all die be die o hwe ho kromu ni nyina akura we kura be do no ni ade sa jagbaza mo de agyina mu ni ade a ya che se ni nyina ne se all die be die no mahama no peace eno na ekoso no na wo mche se nyese honku a Ghana ha nyina wo de befa ba bia ada yi mamijin mesa ba kase se ma no na fumye na enye na adu na ejedi empe obi abe kofi oda che asra Ghana ebenya na sumdua wanya na andran so sa demonstration kro ya ene oda bida no mahama no peace ya na emrase badwafo womo ma chifiri mbase bedwam so womo ekorata kobehimfo aboboano na womo de petition akọ dia che se womo koya womo wo hina ubie dan bi obie no kra mo komo bre post for chess da bi nya de be mam kwam akọ na mbra no mo na mo hyeye public order act ne de yadwuma enti mo de by force ekọ hosen eno mo ye ya mpanampa do mo kodru ho mo a jenemensa no wo hina mo se woni ho na bi de akire woni ho saka na bi de akire woni ho ho na ayi wo bia no ho saa na ayi emrase badwafo nze saa mo ka se small boys and girls wo ho mo ma menum papa no anyi bi kra betimi aye mo auntie ene mo uncle fo na ayi wo panimu ya bakra ya mfa ka ya namfom ya nantie free parliament house e bedru han mo a makoje hyedem se mo dware ko hye washroom wo se ayi se mo si obi en ho no mo fine case yani mo na tikrom ha se parliament ho electoral commission mo baba ho adambo ba ye be pa moni e be ma moni ewu bi atua ka pa ya che se demonstration da koso no. Now the game is to disrespect each other. Since the game is to disrespect each other, well, we'll wait for her in the house. I can bet you, in the 8th Parliament, it will be very interesting. She will never be heard by us. She would never be heard. And I'm telling you, I'm even adding, we will never allow her to even come to a committee meeting. We won't. They can bring the whole military into the committee room. She won't enter the committee room because that is our present. I can assure you that she's beaten more than she can chew. Because, I mean, this is a very lawless electoral commission I've ever seen. Just honorable Samuel Kwadwo to Blakwa. Ohemaa say ne chenka yatuato. What the munyi mrabio. So and even have on the DP on the chair brown was on where kokko. On the kwacha he. The kwachi I no. What be crowd I have to chalo cry out. If you be no be jira na chi te some mutaka so no cry na so ni. Mutaka na kasa se sia. Mutaka na kasa so ni mu. Mutaka na kasa enya mo de abewo. Wo de ketwa ba baje kase. Unnim na yo adwene sa ubesimla se committee kura wonya betu wadi be hunu Kenya wonansi hoda committee kura wonansi hoda kampato abe wura fie ho wosi ye be power nipa ye be mo he wo mo ne ka ewum ye be ma wani ewu papa ento eno sa de ne ye be yi obi atua kapa sa empanifo sei na nkofo asiri ye se ye ne ewuo se ye de competition ye bram na ye ba ya ye de ye betwa kwansi hunu ye wa hwe eno wa mo sa akosa wa mo ko no pura na kanya di wuna awe no return journey ni kura no ma ansa aposifo nani abere na wo mu hia wo mo no na MPs ni bi so abogre no mo fro mu nya mo yekọ but say ba akokra bu sa police bi sa wo bitimi ngo u be pia me o sa ta mayem ma de we nye clear
So will be an adwuma in the line of duty. Penyini ni ho. Yes, mutual respect. What can I say? Minister bi kumase ko bisa journalist utipen me no abisa me question. Where so police ni ya na adwuma to maintain law and order. Ubisa oka chance obetimi awo no. Wontumi nwo Ghana police. Wonyina ho se ne maame awo no gina ho se police ni. You can't birth police. Ayukra ACP Kosifori. Onu kra wo kire mu se embra no mo mbra so bedwafo mo na mo kwhye embra no. So wo mo nfanya adwuma. Ye na ye hwese embra no ebe ye adwuma nti de mo kwhye ne fie ho no. Mo na mo hye man na ye de adwuma nti mo mo kwombochi. Ana mo so ana sa kakra sa wo mutim kodu ho no ho fewu. Ma meje mensa wo anu makra wo chese kra na ayi embra so bedwafo no firi se akwasa wo koda aka na Dipa krodi di bia no aka kire nkora nse wa ba mu kase mini ho metino mu kase bia ba mission mensa wa wa sha da kase woni ho eto mu so woni ho wa mo kra be kwa wa so oboa no epro no kra be bi si o mensa da tedi ayo ko hwehwe washroom ho nya ada no manya bre na nsuni ni papa mu sese ya afa de petition na no de kode afa tachima south ho no wa magi wa yifo no ma meje mensa no mo electoral commission for ma ensa competition no eno mo chese ya nhyeda so ho mo ba no kra no mo to en klase bia ebre sei e bia bodo ngotwe no nkro e beba ho no ma meje mensa na ha wa na abeda so fefe no kokko no wo gina finfi ho no wo hye na mantem no woni ni nua no eno wa se mo ba no so bia electoral commission for e be ma acha ba ho no mo a ena ye nya ho a ye beka kire mo ye benya ho so se bia momra na enu anu se egu omo hnefa mo bua omo she inside edi adade ye nya ne sa ba se ade petition omo asum. We were under no obligation to write to the EC in the first place. The EC is a public office. Why? When you want to go to a ministry to go and get information, do you write to give them prior notice? Should we not have one of our 7 commissioners at work? Na me that chance no ye ni ho no ni nyanse wa hema nko ye ni mo ni nyanse ni ho no but no yo wafa abaya tu ye yi a ede ho nsam ye da so atwe ho momomei emse momomei no se ye kan sam awi a ho behia se betwe no spiritually a son say leader and founder of Glorious Word and Power Ministry Reverend Isaac Owusu Bempa wasi nim ne anim tra ene ya ha ye ho say ye kwakoto abade ye kokromutu ko miemia wasi abatu spiritual. So when is spiritual eye, the can won't yes and so spiritual eye. I bet yes I buy it too. Who was some who nyuma no ebika ho. Now and a pabo for juma dear so now no pen on the captain ko just mate. Din komo aye afidikasia bakon e wogana ha ehye ebien na say Angel FM so and a revenue Owusu Bempa beti ho akire amansan nyina say ye wo akandifo bi a wo ye adwuma honhum a womu no di omu ye ne se abaye kwakoto no se ebeko yi ama wo a womu tibi di omu ani hwe ballot paper se ya se ni papa ko na eto amu na e double na ye mienu enti ebekan ne na chese wodi atitimu kra na ade no eye onwanwa na eno na ye ne no di nkomo ana wo chemu se enya no nwanwa se NDC fo e kasa womu di nkunimu a enti womu bonyoye na ebia na spiritual mom kokko hu no ene ka chom so womu di nkuni spiritually enti na physically omuntiminti ase no tumi ebeje wakonya afiri wonsam sanse abato atu no sunsun papa unim se me no ana me hwe nkrofo campaign omu yi adom di omachi eno no me emove me because dom betimi adi wachi udi agro abelusu ma me kan se bi nkyerɛ opani bi ogana ha minu mienu nko edi nkoma mebo ne di akyerɛ okay otumi ehwe ballot box odinani be hekeke obehu se ballot papers no na e multiply me ka fact me na make catch roll papa mama say repeat me can say no masra kan bi okay tie me good wakwa ko team ama NDC ebia ballot box no pipa no what team ebia 10 eye NDC obi betimi aye enchantment a double na batu ekotu yi enkrofo hye baby enchantment a double ballot you know papa uji tum say obi timi double ska and me pa cho uji di se dwarfs ho dwarfs ho me hu bi da uji magic di
So would you weigh in Edidia? And na enchantment, I will vote mu. Enti na chese nye skirt and blouse campaign nemum enchantment na ni nyina na Reverend Osu Bempade kan wo saka na mampani John Dramani Mahama die ebetimi ama wababeye mampani wo Ghana ha ne se obenye nyame nipa bi ama na ebibi ama no na wo kan ya de fifi atamils wonya ne ba bi ko nyame fa ne kra ensie ye edin ba mu na mumie konkotie ne president na onni bie mu no obetimi ayehu bibi but bibi no obetimi aye no enye baby obenante na chese obetumi bibi agiso ohu nyame nipa pa onim sunsumu niema ansa na obetumi aboa no so enye nyame nipa oba ho so so oba me ho na nyame ma me kwan pa de amekire no eye bibi simple wanye ontumi ya president da mo de mo pa mo di etinto ohe opa onye de obetumi de obeye bia wasaso besusu enyi the president dey say ba ko ontumi me di biom ya wa di bi ho no mu a ohu we are a abomination unto God. Ya wadi bi on ma we are sabe me kan se mo nyame bufu me no me hu se o ma pani John Dramani Mahama onya metamfo but bribi koso na nkini kwan so tena ma saade ni si na saade ni si ye eno ene ne downfall tama na we president no ana tama no we vice no BBC eno na ma o nyame ebufu yi and it says vice time there not just say first president opportunity kwano say eno na esi ye ema wotimi eba betena akonya so as a president no unso obia timi fom ene yame ameka say maintain nkusi by obibi on ma wo ya ema wonyankopon po nti o pese o chese president mama ye bibi nyame buafu on say obi boawo na we nobody na true nipa no obey somebody na achire yi no ofa kwan bi so e de boni tua ne papa ye ho kwa aya na etimi e de onyame abufiso betena wo so we Reverend Owusu Bempa Isaac say osakra ya kwasi ono na ene wachire John Dramani Mahama de obetimi ayansan wetimi abe mampani. Sir, Okwa University of Ghana, School of Information and Communication Studies, Dean, ya o mechire nia ohwe School of Information and Communication Studies no eso Professor Audrey Gajepo na wadensema tudwa ekire se akanifuo yo mo mamu titru pan de obo enwumamu ewuranom anyade no edu ba bia ye pa akanifuo ma wamo ahwe nwuma no so a wamo mama mramu bi edu bi won fa hye ema no nsa emema no so entumi enye bi na wakire se empe bebre ena ma betumi aye de mema no nyina ewo sa management mu ntotoye ani ade no wamo etumi eye na empe bebre no so no ya na anka betumi abase hwehu na wamo anya nyina wode adwuma beye but wamo nta enhu ne sa obekona mema na dominate se dodo no a na emema no egumu chawo sa wode nsemo se nyina atudwa ewo Alliance for Women and Media Africa Forum edwa mo eboye na America abana musini mechire United States Embassy womo na eboaye efa ho eka ewo enkran haya. On these issues relating to women's overall status, the positions they hold, conditions of service, their career progression, environment, etc. And so it's our expectation that the research we've generated and the kind of data that we were able to get will not only be for advocacy and policy influencing, that's important, but we also think it will be benchmarking progress. So we now have a basis from which we can, ever so often see whether we've made progress or not. We Professor Audrey Gajepo Yawa no na waye Dean School of Information and Communication Studies University of Ghana Legon. Na ehwa na Dr. Abna Yeboa Benin wano so we lecturer na wano so na wasan lead report writer de emasa dwumadie no na wadensem bi tudwa na wo kiremu a wose empen bibre no ya na wamo fa adwene ewo anwumakuo mu saa no adwene mo fa no efa mema ho fa ma ho de nanso wo be na bema na efa adwene no edi ama afanu no nyina. These are the people who make decisions about how many people should we cut off this year.
about how much should we pay this person we are recruiting, etc., etc. And as you can see, women are woefully underrepresented at that level in the Ghanaian media. But look at the 74%, the people who are the non-managerial role people. They are the majority. So most of the people we've sampled are saying, I am actually not at the decision-making table. That's what this means. And I think that it's a cause for concern for anybody who is interested in media development. You don't need to be a feminist to be concerned about this, so far as I'm concerned. If you're interested in the Ghanaian media growing and being able to give of its best, then this should be a cause for concern that most of the decisions that are being made, which affect both men and women, are only being made by the men. We Dr. Abna Yabua Benin, we lecturer na our communication studies at University of Ghana, Lagos. Na counselor at the Emma Public Affairs baby on Yama Santution Combo United States Embassy in Ghana. Bechira America Bana senior Juma war memono do besi omo anan Virginia Elliott na nensebode to dwa ene se wo hye eman kran so montan entwen emene emema no mo hwe se nea kron se de be ya wo kire bi se some managerial position na leadership position bi eto na wo se oba na betre mu a nenam se abra na be ma na eye no wo hunu ye no hunu ye nti no wono so ba one brother just say why twaso ekono no. I am heartened to see a contingent of both women and men here today to commit to that act. Ambassador Sullivan noted at the launch of the report in August that quality, inclusion, and representation of diversity, including of women, in every facet of our society, including in the media, are critical and important goals. In my personal reflections on the report, the data collected are sadly not surprising, but essential to be compiled along with recommendations for stakeholders to weigh and discuss today. Oh yeah, Councilor Dema Public Affairs, U.S. Embassy, ewo omemono, Eura Virginia Elliott, ena motin and kano ha, ena ye jina na de kaseboni na SEO from Kwadwo Dickson, mene. Ohemaa Sakyiwaa anhwenepa akrofo fa ya hu se nipa ni bibisa se so mpe so omoboa ababa wano a kwan be no mbefa so mbebo mbetimi dia betimi so mehwe no 0244 642 890 0244 642 890. Yo, that's it. Now, Pro desk office in Yamabia. Sena wodi yamena na mami fili atajwa mene wodoni ye movie we part one